ام بزانبن کا نرینو هلوستا هدپی درباره سردان محرم اینجاش با مردین چیه برز عمر اوجلان پارلمانتر هدپی روحای جباجار مردین میوان من برز افدما باش به هون چاوال و سردان محرم اینجا جبو مردین و احمد ترک دنرن راست لخوری درکتنا CHP عالیه مده باشه اما آن تشته ام دبینین نزدیکاتیا CHP لواز حوجداری هی CHP به شکلی که خورد ل اراده گل خودی درکه اف پرسکریکا نه تنه پرسکریکا هدپی نه پرسکریکا نه آ کردای ایریشک پرمزن له همبری اراده گلی کرده مشاندن هر سه باجاره ممزن مریکاره به شکلی بنا بکه هاته داگر کرن İrada gelli Kürt, irada gelli Kürdistan'ı naye naskirin. CHP ji muhalefet edikir. Lazım CHP bir şekli ki vekili aşkere rabı beşi lehemberi demokrasi erişekeyi lazım ev erişe var ravastandın. Başale didaxyaniye xwe de her dibêje ku ev tiştekî neyasayî dûrej demokrasiyê بله یعنی سردان ایرو یا محرم اینجا دوجی سردانه که شاندا CHP هبوج با احمد ترک از سردان نبس یعنی جون دا خوازا چهل وستیج CHP دکن و چما CHP به تایبتی CHP ل Türkiye xurte muhalefeta mezin CHP dike hejmara ve ji bandora ve ji betire دما CHP بحثا دموکراسی بکه دما CHP بحثا مافی مروان بکه پیویرا CHP هی لی اراده گل چر آلی ترکیه خودی درکبه اما مخابن آنا تشتی ام دبینین قلشتار اولش داخویانی دیده راست دبیجه اف ایرشا لهمبری دموکراسیه اف ایرشا جبو پیشروجه ترکیه نباشه اما بدنگه کی پرنزم به نزدیکاتیک لواز ام دبینین حفجداری هی CHP به شکل کی وکیلی زلال رابط تشنا بیشه دما ایداوان ببن اقتدار هبه دما جبو پیشروجا کومارا ترکیه یا جبراتیا گلان تشنا دفکرن تشنا بیشن آنا ایریشک مزین سر گلی کرد و اراده گلی کرد هی دوغازن کردا به باندور بکن دوغازن اراده گلی کرد تصویه بکن ویا کنسپتک پرمزینه آنا دریا و کنسپت لازم وره سکناندن باشه پشتی هلبجارتنین استانبول به تایبتی که هدفی ام ناو گلی خودانه که هدفی پشتوانی لأکرم امام اغلو کرده هلبجارتنین استانبول ده بندوریا و چیه CHP هون داخوازا چی یان لبنده چنه CHP پشتوانیا me İstanbul ne lêxwedî derketina CHP bû piştwaniya me lêxwedî derketina demokrasiyê bû ev rojname dîdir lazim e CHP ji bi vî şeklî nêzik bû CHP ne lêxwedî derketina HDP CHP bira li xwedî demokrasiyê derkeve dema li demokrasî xwedî dernekevin pêşeroja derên pir tarî ve dibin Peşeroja Türkiye ne zelalı eğrişek pir mezin me göstergelli Kürtayı düşmanatiyek pir Kürt'e meşandın serokomar jî ana dibi ki hene tişi ne kontrola van da konseptek pir mezin duazın ses sala büstüyekemin da irada gelli Kürt'la her çarparça Kürdistan'a bağcıkın ana ev kayyumin ser Kürt'e meşandın به روجاوا دا گردایی به باشوری کردستان دا گردایی به روجالات دا گردایی ایریشک پر مزین سر کرده هی کرجی دوه نقطه دا برا کاربن تشنا بیجن لازم ریوربریا باشوری کردستان جی لهمبری و تشنا بیجن آنا بیدنگی پیشروش اما اتاری بکه تشتی امجی CHP دپن CHP partiyek siyasiye ji sedi büstüpen si deng distine irada gelci temsil dike HDP ji li vedere bi taybet irada gelli Kürt temsil dike dema var rojna CHP li demokrasi li irada gel xwedî dernekeve e kengi ana ne peyve kengi bi peyve mesela İstanbul ji bo me kur firehe lê xwedî derketina demokrasiyê ne lê xwedî derketina CHP dîroka CHP jî em başsanin ama ana se sala büstüyekeminê lazim e herkes xweşik bûgehere zulmek mezdin ser
گله کرد تمشاندن له همبری و برا هلبستا خا دیار بکن باشا و چالاکی انجام دانه لی هری داوی جی هشت اندام انجمن شارداری وانی جی کار هاتن دورخستن پرسا من او اگر پشتوانی لو نهات کرنجالیه ام بیژن آلیین سیاسیین ترکیه آلیین اپوزیسیون هدپی ده چریه بده برخوش بلیوان چالاکیان یعنی پشتیوان چالاکیان هینجی دورخستنا اندام انجمنان بردوامن چه پلانه وهنه پلانه ما ام نو گله خودانه ام نو گله کردانه گله کرد برخواده ام جوک تمثیلیاتا گله کرد پارلمانترین گله کرد ام لقادابن ام اراده خان نشان بدن آنا او ایرشا برا شاش نای فهم کرن او ایرشا حتی ماندنا اراده گله کرده خلاص کرنا گله کرده پروژک پرمزن تمشاندن وک 2015 و حیا 2017 da êrişek mezin sergelê Kurd hate meşandin. Êrişa Kerkûkê bi ve mesele de giredayê, êrişa Afrînê di ve mesele de giredayê ana komara Türkiye peşengtiya dijminatiya gelê Kurd la her çarparçe Kurdistanê dike. Ma bi kuştine, bi qetilkirine, bi gaspkirine irade gelê Kurd heya ana xelas bûne ma gelê Kurd amûrên mezin destvandaye hem li qada nevnetevi em diplomasiya xwe bimeşînin em siyaseta xwe bimeşînin li qada jî li nav gelê Kurda jî temsiliyeta wan vek partiya HDP em nav gelê xwe da bin nekî ji bo şaradariyekî ya ji bo encümenek şaradarî êrîşa konseptek pir fire heye lazim divê hişmendê dabinem li ve derenem em dixwazin sazên sivîl ê mafê mirovan diparêzin ya jî partên siyasî li ve zulme li hemberî ve zulme bisekinin li demokrasiyê xwedî derkevin. Başa birez didema ku tu behsa zilmê û stemkariya ku li gelê we hatiye kirin li HDP hatiye kirin heman demê de sizayê temelî dema ku gotara xwe li Amedê pêşkêş kir behsa jiyaneke hevbeş kir behsa welatekî hevbeş kir ev daxuyanî bû cihê rexneya gelek aliyan bersiva we ji vê yekê re çi ye? برسوا ما راست برس سزایی تمل هفسروکی ما گشتی بحثا و تشنادکه لازم işte ve demeda çepin Türka akademisyenin Türka mafya mrova de Paris'in ve CHP ve dema tişki ne beşin darbek mezin liberatiya gelan dikeve dema li velati Kurd bibin hedef kes ji denge xaneke ya ji dengek pir nezmi dengek pir bandor derxe ve dema lazım Kurd ve gerin xwe سر مثلا خوشک بفکر نتنه باکوری کردستان تنه لا هر چهار پارچه کردستانه دستگفته کرده بویه هدفا کومارا ترکیه تثبیتا و مثلا بکن امج دوغازن ل باکوری کردستانه کردین متنه نمینن برا دوستین وان هبن ترک دبه عرب دبه گلک نتو گلک باورو فکر رومان و دمه جبو دموکراسی جبو براتیا گلان ل İrada Kurda xwedî derkevin dema lê xwedî derketin pir nizm be dema ev nêzîkatî bulû lawaz be pêşeroja Türkiye tarîx xuya dibe ana zulmek mezin ser merdîn ji heye nahêlin 5 heb însan bigên hev nahêlin lê hemberî we zulme tepkiya xwe nîşan bidin zulmek pir mezin bi hezaran polîs li qadanin li parkanin ber derî saziyê me partiyê me sekînîne ama ev tişte enerji edi zede dibe peşeroja Türkiye tarihi dibe ihtimal heye peşeroja per tişte nexweş jiyan bikin ev tişne em devlete jî hişyar dikin em AKP û MHP jî hişyar dikin hêzek bê kontrol hêzekî gelê Kurd kiriye hedefa xwe dixwaze gelê Kurd biacixin em jî li virin em nav gelê xwe dane em li îrada wî gelê jî xwedî derkevin. Başa birez lê devan çalakiyên we de divan kombûnê we yê vê dawiyê de pirsek hebû balkêş bû bo her kesî ku hejmara kesên tevlî wan kombûna bûne kêmtir e bi taybetî ji wê rêjeya dengan ya ku berbijêrên we û şaredarên we bi dest xistine ji ber çi tevlîbûna xelkê di nava çalakiyên we de bi rêjeyeke kêm e yan jî bi hejmareke kêm e? Rast dubare em dibêjin zulmek pir mezin te meşandin li taxa li qada ana li parka li merdîn
çapamenya ve jilvederine, muhabiriye ve jilvederine. Ne dihiştin veneke bikşin, ne dihiştin video kele ve parka bikşinin. Gel be merayı, gel hertim lime digere, be telefona, be her havi irada ha nişandayı, dema برز اگر لبیرا تبع دیمن انسال نوتیجی یعنی دما کو خدات کتن کولانا نرازی بونا خو نشان ددان و دمه به فی شکل راست پلیسان آراسته وان دکرم بزری پوشان لسر وان چون لخل کر نرازی بونا خو نشان ددان چمان ها جدایه deman odiv psikoloji ana nevek bere ana xebatkarek li saziyê devlete bixebite malbata wî giş dixibin bandor bine dema li xelfetê û li serêkanê û hevagê mirovê nehatin bin çavkirin bere kî suçtar dîtin ev dixistin bin çav ana bi malbatî zarokên heft salî bigirin heya zilamên pîrekên heftê salî dixin bin çavê zulmek pir mezin şerrekî psikolojik de meşandin şerrekî pir giran te meşandin hem li ciyayên Kurda, daristanên Kurda bi her avî şerrekê lazim e kanala ve ji rûdav jî gor ve nezîkatê li îrada gelê Kurd li yekîtiya gelê Kurd xwedî derkeve. Zulmek pir mezin Erdogan jî dibêje tevlîbûn keme bira Erdogan ev rewşa awarte ser gelê Kurd rake ev zulma bira ser gelê Kurd rabı peşeroja se mehîdî ka em bibînin rewşa komara Türkiye anja rewşa Kurdistanê çawa bibe. gelek spas برز عمر اوجلان پارلمانتر HDP روحایه ج باجار مردین تو میوان ما بو یجدما از خوازن به که جشتره بیجم جروجا یکم یادانینا قیومان حتان هاجی رودا و رومالا همو جالاکیو کمبونن کو لمردین و لوانه و لآمده چید من رومالا همو جالاکیان کریه gelek سپاس بوته